Inkuru ziri kuvugwa cyane muri Ghana, reka tujye muri Ghana aho inteko ishinga amategeko yemeje cyangwa se yatoye itegeko rikuraho igihano cy'urupfu. Ni inkuru ivuga ko inteko ishinga amategeko ya Ghana yatoreye guca cyangwa se gukuraho igihano cy'urupfu. Iki gihugu kikaba kije cyiyongera ku rutonde n'ubundi rurerure rw'ibihugu byo muri Afurika byaciye icyo gihano mu myaka ya vuba ishize. Kuri ubu rero muri Ghana hakaba hari abagabo 170 n'abagore 6 bari bategereje ko igihano cy'urupfu bari barakatiwe gishyirwa mu bikorwa, ariko icyo gihano cyabo ubu kikaba kigiye gusimbuzwa gufungwa burundu. Ubwo rero bakaba babyungukiyemo. Aba nibo bantu bari gushima Imana cyane. Igihano cy'urupfu muri Ghana rero kikaba cyaherukaga gushyirwa mu bikorwa mu mwaka w'1993. Iki gihano cy'urupfu cyari kimaze igihe ari cyo gitangwa muri Ghana ku muntu wahamwe no kwica, ku bantu baba bahamwe n'ibyaha byo kwica. Mu mwaka ushize abantu 7 bakatiwe icyo gihano cy'urupfu aho muri Ghana nyine, ariko nta n'umwe muri bo wishwe. Nta n'umwe muri bo wishwe. Ubugambanyi nabwo akaba ari icyaha cyahanishwaga urupfu hariya muri Ghana, ariko umushinjacyaha w'itegeko wo kuvugurura itegeko mpanabyaha watanzwe na Depite Francis Viesus, ndetse yari ashyigikiwe n'akanama ko mu nteko ishinga amategeko ya Ghana kiga ku kibazo kuri icyo kibazo by'itegeko nshinga, amategeko n'ibijyanye n'inteko ishinga amategeko. Umuryango w'ubukangurambaga witwa Deaf Penalty Project cyangwa DPP ufite icyicaro i London mu Bwongereza, wakoranye na Soso mu gutuma iryo tegeko rihindurwa. Itangazo ryasohowe n'umuryango wa DPP rivuga ko Ghana ibaye igihugu cya 29 muri Afurika gikuye igihano cy'urupfu, ikaba n'igihugu kije 24 ku rwego rw'isi gikuye icyo gihano. Umva rero ko igihano cy'urupfu kiri kugenda kivaho, ariko ntabwo kiba gikwiriye. Ni ibintu biba byumvikana. Mu myaka ya vuba aha ishize, ibihugu byinshi byo muri Afurika byaciye igihano cy'urupfu, nibyo birimo nka za Benin, za Centrafrica, za Chad, Guinea Equatorial, za Sierra Leone na Zambia n'ibindi. Mu karere uru Rwanda ruherereyemo, igihano cy'urupfu mu mwaka wa 2007 mu gihe Uburundi bwagiciye muri 2009. Ni ukuvuga ngo muri kano karere turimo, u Rwanda rwaciye igihano cy'urupfu muri 2007, naho Uburundi bwo bugica muri 2009. Uyu Sosu yavuze ko iyo zabaga zitegerejwe kwicwa, ubwo ni izo mfungwa nyine, imfungwa zabyukaga zitekereza ko uyu ashobora kuba ari wo munsi wazo wa nyuma ku isi. Zabaga zimeze nk'abantu bapfuye n'ubundi, bahagaze mu bitekerezo, zabaga zitari abantu bundi, kandi ni ibintu byumvikana. Igihano cy'urupfu ni danje. Guca igihano cy'urupfu byerekana ko nk'umuryango mugari cyangwa se sosiyete
twiyemeje cyangwa se yemeje kureka kuba abadafite ubumuntu, abatagira umuco, bitaruye abandi, batera intambwe isubira inyuma kandi babaho mu mwijima. Uriya mugabo yongeyeho ko ibi bizacira inzira sosiyete irimo ubwisanzure kandi itera intambwe ijya imbere, igaragaza imyemerere duhuriyeho ko ubuzima buriya ari ntavogerwa. Urumva rero ko iyo ni inkuru nziza ku kiremwamuntu muri rusange, cyane cyane muri Ghana, kandi tubabwira ngo rwose bakoze ikintu cyiza. No muri Afurika tunashimira n'ibihugu byakuyeho icyo gihano cy'urupfu, kuko hari n'ubwo hari abantu byagaragaye ko bakatiraga igihano cy'urupfu bikaza kurangira, ariko nyuma bigaragaye ko hari aho barenganyijwe cyangwa se ugasanga barabere kandi byararangiye umuntu yarapfuye. Iyo rero impuguke zivuga ko iyo wishe umuntu, iyo uhaye umuntu igihano cy'urupfu, nta kintu uba ukoze, kuko nta kintu uba ukoze muri rusange. Reka dukomereze amakuru arimo kuvugwa muri aya masaha ku gihugu cya Kenya, aho perezida wa Kenya yemeye guhura na Odinga mu gihe hari ubushyamirane. Ni ukuvuga ko perezida wa Kenya uyu yitwa William Ruto, avuga ko yiteguye guhura n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariwe Raila Odinga, mu gihe hari haherutse kuba imyigaragambyo y'abamagana igiciro cy'imibereho kiri hejuru. Abantu rero babarizwa muri mirongo bapfiriye muri iyo myigaragambyo, ariko Odinga amaze igihe ayobora iyo myigaragambyo yo guhatira leta kugabanya imisoro no kudohora ku bindi biciro biri hejuru. Ku wa kabiri rero nibwo perezida Ruto yatangaje kuri Twitter ye, mu kinyarwanda yavugaga ati inshuti yanjye, ataginga Raila Odinga, ndi mu nama muri Tanzania ku iterambere ry'abakozi igamije guhuriza hamwe kwagura amahirwe y'akazi ku mugabane wacu. Nzagaruka ku wa gatatu nimugoroba, kandi nk'uko usanzwe ubizi mfite umwanya wo guhura nawe imbonankubone igihe icyo ari cyo cyose kikubereye. Iyi ni demokarasi kabisa. Nuko yanditse perezida we, nuko yanditse kuri Twitter ye amenyesha mugenzi we Raila Odinga, amubwira uko bimeze. Yabitangaje nyuma y'uko Odinga agiranye ikiganiro n'abanyamakuru, akavuga ko Ruto yanze ubusabe bwa perezida wa Tanzania bwo guhuza leta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Urumva, Odinga yamaganye polisi ku bikorwa by'ubugome byayo ku bigaragambya, ndetse yasabye ko kuri uyu wa gatatu habaho ikiriyo cyo guha icyubahiro abantu biciwe mu myigaragambyo. Amakuru nayo rwose ari kuvugwa cyane. Urumva ko muri Kenya rwose ikintu cyitwa demokarasi kirimo kuvuza ubuhuha, aho perezida yemera kwandika kuri Twitter ye amenyesha utavuga rumwe cyangwa se umurwanya gahunda afite. Urumva ko aba ari sawa cyane. Hari indi nkuru iri kuvuga muri za social media, cyane cyane kuri Elon Musk, aho we bivugwa ko yaba agiye gusimbura iriya nyoni y'ikirango cya Twitter. Hano kuri
aho ndi gusoma iyi nkuru kuri BBC banditse ngo Elon Musk yaba afite ukuri mu gusimbura inyoni iranga Twitter. Noneho kimwe mu birango by'ibigo by'ubucuruzi bizwi cyane kuri interinete, inyoni y'ubururu iranga Twitter kirimo gusimburwa. None inyuguti nkuru X yanditse mu mweru n'umukara igiye gusimbura iyo nyoni. Akibaza ngo yaba izarushaho kuzanira amaronko Twitter cyangwa se igiye kwangiza cyane isura yayo. Umunyamakuru uhanditse inkuru arimo aribaza nimba iyi X igiye gusimbura iriya nyoni yaba ariyo izatuma Elon Musk abona agatubutse kurushaho cyangwa se niba bizamusubiza inyuma. Ariko nanjye uko mbona iki kimenyetso ndabona kidasobanutse. Iriya nyoni y'ubururu twabonaga ari nk'inuma, nk'inyoni y'amahoro, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntawamenya. Igihe Jean Pierre Dube yabonaga amakuru avuga ko umuherwe Elon Musk yakuyeho ikirango cya Twitter kugira ngo agisimbuze ikirango gishya kigizwe n'inyuguti nkuru ya X, uyu mwarimu waminuje mu kwamamaza ibijyanye n'ubucuruzi yatekereje ko ari urwenya. Prof Dube wigisha muri kaminuza ya Chicago mu ishami ry'ubucuruzi yagize ati, kuki wafata ikirango kizwi gifite imari shingiro nyinshi hanyuma ibyo byose ukabijugunya kure kugira ngo utangire bushyashya? Urebye hafi bisa naho bidasanzwe, ariko se urebye kure hari icyo bishobora gutanga? Kuva Elon Musk yagura Twitter umwaka ushize, ikigo cyatangiye kugira ibibazo. Amafaranga cyinjiza avuye mu bikorwa byo kwamamaza ibicuruzwa yagabanutse 1/2 nk'uko byatangajwe na Elon Musk muri uku kwezi, mu gihe ibigo by'ubucuruzi byatangiraga kwifata kubera ubwoba bitewe n'impinduka arimo gukora, zirimo nk'ukuntu Twitter itanga konti zizewe nuko ikurikiranira hafi ibyo abantu bashyira kuri Twitter bishobora gutera ibibazo. Kwirukana abakozi bihutiyeho no gufatina fagitire zitishyuwe byatumye iki kigo kivugwa nabi mu itangazamakuru ndetse kinaregwa mu nkiko. Imibare itangwa n'ikigo Fidelity gifite imigabane muri Twitter yerekana ko ubu Twitter ifite agaciro kangana na 1/3 cya miliyari 44 z'amadolari Elon Musk yayiguze mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Ikigo Brand Finance kigereranya ko isura ya Twitter igeze ku gaciro ka miliyari 3.9 z'amadolari, ni ukuvuga ko yagabanutseho 32% guhera mu mwaka ushize. Irigwa rikaba ryaratewe n'ingufu Elon Musk akoresha iyo akora ubucuruzi. Yani Nkwizaho, umwarimu wigisha ibyo kwamamaza ibijyanye n'ubucuruzi muri kaminuza ya Nebraska Omaha, avuga ko ubushakashatsi bwerekana ko guhindura ikirango cy'ikigo cy'ubucuruzi gishobora gutanga umusaruro mwiza, cyane cyane iyo icyo kigo kiri mu bibazo cyangwa se gishaka gufata indi nzira. Ariko ubushakashatsi yakoze ku bigo bikomeye 215 byahinduye ibirango bwasanze ibirenga 1/2 cyabyo byarahungukiye. Urumva ko na Twitter rero kuba yahindura kiriya kirango igakuraho inuma y'ubururu igashyiraho ikimenyetso cya X mu mabara y'umweru n'umukara, nabyo bishoboka yuko bishobora kuzamura imari ya Twitter y'umukire Elon Musk uherutse kuyigura. Yayiguze umwaka ushize by the way. Yanabwiye BBC ko guhindura isura bikenewe cyane kubera inzira nshya Twitter ishaka gufata kugira ngo ikomeze kubaho. Ariko Shubham Srinivasan, we ni umwarimu wigisha ibijyanye n'ubucuruzi muri kaminuza ya Boston, avuga ko umusaruro ushobora kuba mubi cyane icyo kigo
kiri mu bibazo bikomeye. Yongeraho ko atari ibintu byoroshye kuri Twitter kubera ko isanzwe ifite abakeba bakomeye nka Chris ya Mark Zuckerberg ishaka kwigarurira umwanya wayo. Arangiza agira ati guhindura ikirango bishobora kwemeza ubwoba bwa benshi mu bakoresha urubuga rwa Twitter ko nyuma yo kwigarurirwa na Elon Musk kuri bo ibyayo byarangiye. Profesa Dube we avuga ko bitagaragara ukuntu guhindura isura ya Twitter ari igisubizo cy'ibibazo isanzwe ifite. Byinshi muri byo ngo bikaba bituruka kuri Elon Musk ubwe. Ati sintekereza ko Twitter yari ifite ikibazo kijyanye n'isura yayo kirenze ikibazo cy'imiyoborere ifite. Mu kwezi kwa gatanu Elon Musk yabaye nk'ukomoza kuri izo mpinduka maze abwira urubuga rwa Babylon B ko atekereza ko Twitter igomba kwagura isura yayo kugira ngo abashe gutuma ikora ibindi birenze ubutumwa nkoranyambaga bugufi bwanditse bwatumye imenyekana cyane. Ariko bamwe mu basesenguzi basanga bizagorana kugeraho. Mu kwezi kwa gatandatu ikigo kigira inama ibigo by'ubucuruzi cyitwa Forrester Research cyasohoye icyegeranyo kivuga ko igihe cyo gukora za porogaramu nto zo muri telefone ngendanwa application zikora byose cyarangiye ngo kubera ko ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye nka Google na Apple ubu bisigaye bikoreshwa nk'izo porogaramu n'abantu babarizwa muri za miliyari muri Amerika no mu Burayi, mu gihe amategeko akaze n'ihatana mu bucuruzi rikomeye bigabanyiriza amahirwe abandi. Cyongeyeho ko WeChat Musk yatanzeho urugero yakomeye cyane mu Bushinwa hakiri kare mbere y'uko izindi serivisi zo kwishyuriraho kuri interineti zitangira, ahanini kubera ibibazo bya tekinike nko kugira za telefone zidafite ububiko buhagije ku buryo byaciye intege abantu bashaka gukoresha porogaramu ntoya apu nyinshi. Uyitwa Mike Plurix we ni umuyobozi w'ubushakashatsi mu kigo cya Forrester avuga ko umugambi wa Elon Musk wo guhindura Twitter ikaba porogaramu ntoya izajya ikora byose, ariko ibi bintu bisaba igihe, amafaranga n'abantu. Ibyo bintu bitatu ngo ubu iki kigo ntabyo gifite. Atekereza ko ahubwo Twitter izafunga cyangwa se ikagurwa mu mezi 12 ari imbere. Andy Wu wigisha ubucuruzi muri kaminuza ya Harvard we avuga ko nubwo abakoresha Twitter bibanze bakora mu itangazamakuru, politike n'imari bataba bayivanyeho amaboko nk'uko byagenze mu gihe cyashize. Kugira ngo iki kigo cyahawe izina rya X kibashe gutanga umusaruro ushimishije bizasaba ko cyongera umubare w'abakoresha uru rubuga. Ibyo nabyo ngo ntabwo ari ibintu bizaba byoroshye. Yongeraho ko Twitter yari ifite ibibazo mbere y'uko Elon Musk aza. Rero Twitter ishobora kungukira muri gahunda za Elon Musk zo gushaka kuyinyuza mu zindi nzira. We yarangiza agira ati dushobora kutemeranya ku kumenya niba izo mpinduka zerekeza mu nzira nziza, ariko ikigaragara ni uko Twitter ikeneye impinduka. Iyi nkuru ya Twitter kandi irahangayikishije cyane. Hari umunsi umwe abantu bashobora kuzabyuka bagasanga Twitter yavuyeho. Ubwo rero bazihangana cyangwa se hajemo impinduka nyinshi zitari nziza.
cyane ko Elon Musk ari umuntu ufite business nyinshi za online. Ashobora kuba agiye kubikora ukundi kuntu ku buryo abantu bashobora no kuzajya bacururizaho nka za bitcoin n'ibindi. Ntawamenya, reka dutegereze turebe icyo bizatanga. Gusa ikigaragara ni uko Elon Musk Twitter adashaka ko ikomeza kuba urubuga rwo kwandika gusa, ahubwo arashaka ko ashobora kuba urubuga yego rwandika ariko rukorerwaho n'ubucuruzi. Reka tukomeze turebe aya makuru ari kuvuga uyu munsi ku itariki 26 dusimbukire hariya i Rutsiro, aho tujye kureba uburemere bwa dosiye yeguje abayobozi baho ngaho i Rutsiro. Umwuka ku mipaka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habitegeko yabivuye imuzi. Tugiye kubireba kuko uwitwa Ferdinand Maniraguha yabyanditse mu kinyamakuru Igihe, umwanditsi wacyo. Ni ukuvuga yatangiye agira ati mu mezi 6 ashize intara y'Iburengerazuba yahuye n'ibizazane byinshi. Mu mezi 6 ashize, ariko muri Gicurasi yabuze abaturage basaga 100 bishwe n'ibiza. Ibyo biza byakurikiwe n'ibibazo byo kwegura no kwirukanwa kwa ba meya barimo uwa Rubavu na Rutsiro. Aba Rutsiro bagiye mu buryo budasanzwe kuko byemejwe n'umukuru w'igihugu udasanzwe. Hanyuma byose byaje byiyongera ku ngaruka zatewe n'umubano utifashe neza hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe iyo ntara ariyo cyane, mu gihe iyo ntara ariyo ibyumva cyane kuko igice kinini cyayo buriya gikora kuri Kongo. Igihe yaganiriye na guverineri, ikinyamakuru Igihe cyaganiriye na guverineri w'intara y'Iburengerazuba rero ni Habitegeko François, agaruka kuri ibi bibazo. Igihe baramubaza intara y'Iburengerazuba ni imwe mu zibasiwe n'ibiza mu kwezi kwa gatanu. Bamwe mu baturage bahaburira ubuzima, abandi bava mu byabo. Baramubaza bati ni ibiki bimaze gukorwa mu gufasha abasizwe iheruheru? Ko bamubajije ni Meya Habitegeko François. Nawe Habitegeko harasubiza aravuga ati nibyo, mu minsi ishize twahuye n'ibiza bitwara ubuzima bw'abaturage, byangiza imitungo, byangiza ibikorwa remezo. Ariko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwabaye hafi abaturage. Ati ubu tumaze gusanira abo byashobokaga, imiryango hafi 500 ubu yamaze gusanirwa. Twasaniraga abafite inzu zirimo aho gutura ariko zagezweho ingaruka bitewe n'uko bimeze. Icyo nicyo gisubizo yasubizwe. Ikindi cyakozwe, arakomeza kuri cya kibazo, arakomeza aravuga ati ikindi cyakozwe ku basenyewe cyangwa ababa ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, abo nabo twashatse aho twabimurira. Amasite yamaze kuboneka ndetse ubu igikurikiye ni ukubatuza, kandi leta izabishyiramo imbaraga nk'uko bisanzwe. Abakodesherejwe twabakodeshereje amezi 3. Dutekereza ko imishinga yo kubimura yaba itangiye, ariko nyuma y'ayo mezi babaye batarubakirwa kandi badafite ubushobozi, bizongera biganirweho kandi bafashwe. Umunyamakuru arongera aramubaza ati tukiri mu bibazo, komite nyobozi na njyanama ya Rutsiro birutse guseswa. Umunyamakuru ati itandaro ryabyo
ryabaye irihe? Mu Rutsiro ubwo igisubizo yamuhaye yaravuze ati mu Rutsiro hari harimo ibibazo byinshi mu birombe by'imicanga byagiye bigaragazwa n'ubugenzuzi butandukanye, yaba ubw'intara bwakozwe inshuro zirenze imwe, hagaragazwa ibibazo birimo bagombye gukemura no guha umurongo. Ati harimo ibyo gutanga ibyangombwa ku batujuje ibisabwa, gutinda gusubiza abantu, kwimana ibyangombwa no kwimana ibyangombwa. Ati ni byinshi twabagaragarije nk'urwego rw'intara, twarabibashyikirije ariko ntibyakosorwa. N'izindi nzego zagiye zigenzura nk'urwego rw'umuvunyi, ikigo gishinzwe mine, gaze na peteroli, bose bagenda bagaragaza ibibazo byari birimo. Ati raporo zirahari z'ubugenzuzi zikubiyemo ibibazo byinshi cyane byagiye bigaragaramo kandi ukabona ntibishaka gukosoka. Hari ibibazo bitakemukira rimwe ariko icyo nakwizeza abatwumva ati ni uko biri mu nzira yo gukemuka. Icyo ni ikibazo nacyo abagisubije gutyo. Umunyamakuru arongera aramubaza ati iyi dosiye y'imicanga izina ryanyu nka guverineri ryavuzwemo cyane, byagenze gute? Aravuga ati icyo navuga nanjye nagiye mbibona cyane mu itangazamakuru, gusa igitangaje ni uko ari umwe wavugaga gusa muri ba rwiyemezamirimo benshi. Ati njye ntabwo nigeze murenganya, nta n'aho twigeze duhurira. Ati uwo rwiyemezamirimo yari afitanye ibibazo n'akarere, njyewe abo nagiraga inama ni inama njyanama, ni nabyo mpererwa ububasha n'amategeko. Inama njyanama yagiye ifata ibyemezo bitari byo. Guverineri rero asuzuma ibyemezo byafashwe n'inama njyanama, akareba ko byubahirije amategeko. Uriya ntabwo yari yujuje ibisabwa. Icyo atari yujuje muri dosiye ye kandi cyanagaragajwe n'akanama kabishinzwe, yaburagamo icyemezo cy'ubushobozi mu by'imari gitangwa n'ikigo cy'imari kibifitiye ububasha, yaba banki cyangwa ubwishingizi. Icyo nicyo nasobanuriraga inama njyanama nticyumve, ariko atari ukutacyumva ahubwo bafite ibindi ngira ngo bashaka. Ibyo twamwakaga biteganywa n'amategeko twaramubwiraga ngo nagende yuzuza ibisabwa aze bisuzumwe n'inzego zibishinzwe. Umunyamakuru w'igihe amubajije ati ubu se bigeze he? Aramusubiza ati hari itsinda ryavuye ku rwego rw'igihugu riri kudufasha kugira ngo ibintu byongere bijye mu murongo ndetse hatangire na serivisi zimwe abaturage babura. Ni igisubizo kurusha uko byari bimeze mbere. Umunyamakuru arongera ati intara y'Iburengerazuba ifite igice kinini gikora kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu kitabanye neza n'u Rwanda. Aramubaza ati se umwuka mu baturage umeze ute? Aramusubiza ati imihahirane hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo ntabwo ihagaze neza, si nka mbere. Ati ubundi twarahahiranaga cyane, aho rero haziyemo igitutsi biturutse ku buyobozi bwa Kongo, byatangiye banga ko hasubizwaho jeto ziriya zifashishwa mu kwambuka umupaka, kandi mu nama twari twakoreye i Rusizi n'Abanyekongo nibo ubwabo bari babyisabiye. Barongera bati amasaha yo gufunga umupaka ubu tubishyize saa 9. Urumva abantu gukora ku gitutu, kandi mbere twarakoraga n'amasaha akuze, ibyo nabyo biba ikibazo. Ati igikomeye cyane rero ni uguhohotera abantu.
hari abantu benshi bajya bajyayo bakaza bahohotewe. Urumva niba bahohotera umuturage wabo bamwita ngo ni umunyarwanda cyangwa se uvuga ikinyarwanda, ibaze ibyo bakora babonye umunyarwanda noneho. Kubera izo ngorane zose ntabwo navuga ko imihahiranire imeze neza, gusa imipaka ntifunze, abantu baragenda ibicuruzwa bikambuka, ariko nta bwisanzure buhari nko mu gihe cya mbere. Umunyamakuru amubaza ati se ku Burundi ho, ku ruhande rw'u Burundi byifashe bite? Aramusubiza ati Burundi tubanye neza cyane, ndavuga ku rwego rwacu rw'intara, dufitanye umubano mwiza n'abantu ba Cibitoke, turahahirana, turavugana, turakorana no mu nama tujya turahuza. Bamwe mu baturage b'i Burundi bashakaga gufasha abagizi ba nabi baturutse muri Kongo, ubuyobozi bwabo bwarabihagurukiye ku buryo babihanije ko umuntu uzafatwa agemurira aba bagizi ba nabi, abaha imiti cyangwa se abereka inzira, uwo muyobozi ubuyobozi buzamufatira imyanzuro. Icyo rero twaracyishimiye kandi ubona ko nta kibazo dufitanye n'Abarundi. Umunyamakuru amubajije ati haba hari imishinga mishya yo kwitega mu burengerazuba? Aramusubiza ati nko mu gikorwa cya Gihaya, nko mu kirwa, apana mu gikorwa. Aramusubiza ati nko mu kirwa cya Gihaya buriya hari ishoramari ryanditse rya miliyoni 53 z'amadolari zubakwamo hoteli. Muri Nkombo naho hari indi hoteli igiye kubakwa ya miliyoni 7 z'amadolari, izubakwa na Grand Legacy. Hari n'indi mishinga iri kwigwaho. Hari imishinga myinshi igiye iteganyijwe, cyane cyane hari ijyanye n'amahoteli azubaka ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, inzu z'ibiruhuko, imikino yo mu mazi n'ibindi. Intara yacu ifite amahirwe akomeye cyane mu bukerarugendo. Ati ubu igikomeye cyane ni uko leta ikomeza gushyiraho ibikorwa remezo by'ibanze. Ati dushaka no kubyaza umusaruro iki kiyaga cya Kivu ku buryo hari gutegurwa ko hakubakwa n'ibyambu. Ati ubu dufite icyambu cya Rubavu kigiye kuzura, icya Rusizi kigiye kubakwa, hari ikindi giteganyijwe hano muri Karongi dufite n'icyankora. Ati ibyo rero ni ibivuga ko twifuza kubyaza umusaruro aya mazi, tugateza imbere ubwikorezi bwo mu mazi. Ni hatari mu makuru agenda avugwa kuri uno munsi ku itariki 26. Reka twirebere n'iyi nkuru irimo kuvuga ngo intambara n'ihindagurika ry'ibihe biradusaba gusubira ku masaka. Niko impuguke zivuga. Impuguke zarebye kure ziravuga iti dukurikije intambara ziriho muri iyi minsi n'ihindagurika ry'ibihe biradusaba gusubira ku masaka. Ni ukuvuga ko tugiye kureba iyi nkuru. Amasaka ntabwo byumvikana neza iby'impuguke, reka tubinyuzemo amaso. Impuguke mu bijyanye n'ubukungu rero yo irasanga intambara zirimo ihanganishije Uburusiya na Ukraine ndetse n'imihindagurikire y'ikirere byagombye gutuma Abanyarwanda bahindura imikorere n'imirire, bagahinga ibishobora guhangara izuba n'imyuzure nk'amasaka, ibijumba n'imyumbati. Umuntu yaravuze ati mbibuba baramuseka. Iyi nkuru yanditswe n'uwitwa ni Simon Kamuzinzi wo kuri Kigali Today. Habyarimana Strato yaganiriye nyine
uyu Kigali Today asobanura uburyo ngo abanyarwanda bakwiye kwitwara nyuma y'uko ibyambu bya Ukraine yambukirizagaho ibinyampeke bisenwe n'ibisasu by'Uburusiya ku wa kabiri tariki ya 18 Nyakanga 2023. Hari ababona ko iki kibazo kigiye kongera guteza ibura ry'ibinyampeke, amavuta n'ifumbire byakomokaga muri Ukraine no mu Burusiya, cyane ko ibihugu byombi byiyemeje ko ubwato ubwo ari bwo bwose buzagaragara mu nyanja y'umukara buzahita buraswa. Strato agira ati ingaruka ya mbere tubona iyo habayeho ibura ry'ibinyampeke ni uko ibiciro bihita bizamuka, ariko wabonye ko muri iyi minsi banki nkuru z'ibihugu zafashe ingamba zo gukumira izamuka ry'ibiciro mu buryo burambye. Ati niyo byazamuka ntibyamera nko mu mwaka ushize. Hano rwose baratwereka umutsima w'amasaka, ni hatari. Umutsima w'amasaka rero ngo akaba ari ingenzi cyane buriya. Mu zindi ngamba ibihugu birimo gufata ngo harimo gushakira ahandi ibinyampeke n'ibindi byo kuziba icyuho cy'ibikomoka muri Ukraine no mu Burusiya. Habyarimana avuga ko kubura ibicuruzwa biva hanze bitizwa umurindi n'imihindagurikire y'ikirere. Y'ikirere yatumye imyaka mu bice bitandukanye by'igihugu itabasha kwera kuko imvura isigaye ibura cyangwa igacika kare. Habyarimana akomeza ajya inama yo gushaka ibiribwa hadashingiwe ku kugwa kw'imvura, ahubwo ko kuhira imyaka byatuma biboneka nubwo imvura yaba itaguye. Akomeza agira ati hagomba kubaho kwigira, tugashaka uburyo twuhira, tugashaka imbuto zihanganira kubura kw'imvura nk'imyumbati, ibijumba. Dushobora guhinga amasaka, burya arihangana kandi tukayarya kuko abasogokuru bacu barayaryaga kandi bakabaho. Njyewe ndetse nongeye ko babagaho neza ugereranyije natwe. Habyarimana rero avuga ko guhindura imirire nabyo ari ngombwa, abantu bagacika ku myumvire y'uko ngo batabonye ibishyimbo n'ibigori batabaho. Uburyo bwo guhinga imboga mu mifuka no mu ndobo zishaje bakazuhiriza amazi, bamaze kurongesha ibiribwa byo guteka, nabwo ngo bushobora gufasha benshi kuziba icyuho cy'ibyo bajya kugura ku isoko kuko ngo bigenda birushaho kubura. Abanyarwanda bakwiye guhindura imirire n'imihingire nyuma y'uko intambara n'amapfa bisigaye byibasiye isi. Ndabona hari abantu 4 bamaze gutanga ibitekerezo kuri iyi nkuru y'uyu muvandimwe wo kuri Kigali Today. Umwe yavuze ati ngenda avuga rumwe n'impuguke ku bijyanye n'amasaka. Amasaka ni ingenzi, abana bakanywa igikoma, umubyeyi wabyaye n'uwonsa iyo banywa igikoma cy'amasaka umwana na nyina bamererwa neza. Igikoma cy'ibigori byonyine nta wakinywa ibyumweru 2 rwose keretse nibura bivanze n'amasaka. Icyo ni igitekerezo. Hanyuma undi atanga igitekerezo kivuga kiti amasaka twarayahinze kandi tureza. Naho nka David guhingira ibihe dufite byahinduka bitahinduka birashoboka. Ibyo binyampeke by'imahanga biteye isoni kubirambirizaho. Amasaka ahingwa muri season B ndetse n'ingano nuko. Ibigori bigahingwa season A
nta gisimbura ikindi, ahubwo byose twabihinga tukeza, inganda zishobora gukura umusaruro aho zishaka, ariko twe ibinyampeke bidutunga twabibona bihagije. Ati murakoze. Undi atanze igitekerezo avuga ati igitekerezo cy'iyi mpuguke ni kigufi. Kuki tugomba kurambiriza ku binyampeke bya Ukraine, ikindi ku bijyanye na climat change hari mitigation measures ku buryo ubuhinzi dukora buba climate resilient. Okay, ikindi gitekerezo undi ati gabanya kwigira uwigize, ubwira abahinzi ntawuhinga mu cyonereza. Tukiri kwa Kigali today, reka turebe iyi nkuru nayo ivuga ko abanyeshuri ngo 179 bose batitabiriye ibizamini ku munsi wa mbere w'ibizamini. Yanditswe na Efuremu Murindabigwi, tunamubashimira cyane abanyamakuru bandika natwe tukabona amakuru tukanayasoma. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo buratangaza ko abanyeshuri 179 batitabiriye gukora ibizamini bisoza amashuri yisumbuye mu cyiciro rusange tronkom n'abarangiza mu myuga n'ubumenyi ngiro TVET. Si ibibazora, abanyeshuri 179 bakatiye ibizamini. Amakuru atangwa n'ishami rishinzwe uburezi mu ntara y'Amajyepfo avuga ko hataramenyekana impamvu abo banyeshuri batitabiriye ibizamini ku munsi wa mbere, kandi ko bitakoroha ko utaje mu kizamini ashobora kugihabwa undi munsi. Ni ikibazo. Ariko ibizamini bisoza umwaka w'amashuri y'icyiciro rusange, umwaka wa 6 n'ay'imyuga n'ubumenyi ngiro byatangijwe na guverineri w'intara y'Amajyepfo niwe Kayitesi Alisa mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Imibare ya mbere y'uko ibizamini byitabiriwe mu ntara y'Amajyepfo igaragaza ko abana 33,313 aribo bari bategerejwe mu kizamini gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, ariko ngo hakoze 33,206, bangana na 99.7%, kuko abana 107 batitabiriye ikizamini ku munsi wa mbere. Naho mu bakora ikizamini gisoza icyiciro rusange hari hategerejwe abana 12,564, ariko hakoze 12,534 bonyine, bangana na 99.8%, kuko hasibye abana 30 bose. Mu bakora ikizamini gisoza amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro ni TVET hari hategerejwe ngo abana 7,505, ariko hakoze 7,463, bangana na 99.4%, hakaba harasibye 42. Muri rusange iyo barebye ubwitabire muri iyi ntara y'Amajyepfo buri hejuru ya 99% by'abana bose bagombaga kwitabira ikizamini cya leta. Hakaba hagiye kubaho rero gukurikirana impamvu zatumye ngo abo bana bataza mu kizamini ngo kuko zitaramenyekana. Ni ibibazo. Umuyobozi wungirije ushinzwe ibizamini bya leta mu kigo gishinzwe ibizamini NESA, Camille Kanamugire, avuga ko kubera ko nta gahunda yo gukoresha ibizamini by'abakandida bigenga ku barangiza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye aribyo tronkom ihari, abatitabiriye ibizamini bazasibira bazabikora umwaka utaha. Naho abitabiriye barangiza umwaka wa 6 hakazabaho gusuzuma impamvu zabateye kudakora ibizamini, bo bashobora gukora nk'abakandida bigenga bigaragaye ko izo mpamvu zifite ishingiro.
reka gato dusimbukire no mu mikino rero ku nkuru irimo kutugeraho muri kano kanya, ivuga ko ngo uwitwa Karirosi Arosi nta baruwa arohereza, bikaba biri gusobanurwa n'umunyamabanga uhoraho muri minisiporo. Reka tuyikomeze aho bavuga ko hashize iminsi hatutumba umwuka n'amakuru avuga ko umutoza w'ikipe y'igihugu y'Amavubi Stars uriya munya Espagne witwa Carlos Aros Ferre yaba yarasabye gusesa amasezerano yo gutoza iyi kipe nyuma y'amezi 3 gusa, yongereye imyaka 2, ariko minisiteri ya siporo ariyo minisiporo ikavuga ko iyo itarabona ibaruwa ye. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ku wa kabiri, ni mu muhango wo guha ikaze irushanwa rya Ironman rigiye kubera mu Rwanda ku nshuro ya 2, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ya siporo yitwa Niyonkuru Zefani yaje no kubazwa kuri ibi bivugwa by'isezera ry'umutoza w'igihugu, maze avuga ko nta baruwa isezera cyangwa isaba gusesa amasezerano ya Carlos Aros Ferre barabona. Yavuze ati nta baruwa ye turakira. Ikindi, niba mwibuka neza mu kwezi kwa 3 mbere y'uko dukina na Benin, amasezerano ye yari yarangiye, ariko turayongera mu gihe kingana n'imyaka 2. Mu masezerano twagiranye harimo intego. Ibyo yavuze mu magambo y'icyongereza target, aho buri ruhande ruba rufite ibyo rusabwa. Akomeza agira ati urumva rero tumaze amezi 9 turi mu masezerano, hari umusaruro twabonye, yego utari mwiza, ariko hari n'ibindi bigikorwa dufite muri gahunda yacu ku bufatanye n'urwego rureberera umupira mu Rwanda rwo Ferwafa, aho dukomeje kurebera hamwe icyateza umupira w'amaguru imbere, dutegura duhereye mu batoya mu byiciro binyuranye, mu marerero ndetse no kubasanga ku mashuri kugeza tugeze ku ikipe nkuru. Naho kugeza ubu twe nta baruwa turabona. Yongeyeho ko kugira ngo umutoza abe yasezererwa atari ibintu bipfa gukorwa gutyo gusa, ahubwo avuga ko hari ikipe yicara, yaba iya federasiyo, byaba ngombwa bakaba bafatanya n'abashinzwe iterambere rya siporo muri minisiteri ya siporo. Avuga ko kandi hari abo bireba ari nabo basesengura umusaruro w'ikipe y'igihugu. Rero ngo amasezerano y'umutoza aracyahari kandi arakomeje. Uyu munya Espagne w'imyaka 47 atoza Amavubi guhera muri Werurwe 2022, aho yari yabanje guhabwa amasezerano y'umwaka umwe. Kuri ubu bikaba bivugwa ko yaba yaramaze gusaba Ferwafa ko yaseza amasezerano ku mpamvu ze bwite, nubwo hari andi makuru ngo avuga ko yabonye akazi ahandi. Rero nguko uyu mugabo wibereye iwabo ubu ngubu ari mu biruhuko mu gihugu cya Espagne. Mu mikino 12 yatojemo, ikipe y'igihugu yatsinzemo umukino umwe muri 5 ya gicuti, anganya 5 irimo 3 y'amarushanwa, mu gihe yatsinzwe 6 irimo 4 y'amarushanwa. Muri yose Amavubi yinjijemo ibitego 4 atsindwa 13. Aherutse kandi gusezererwa na Ethiopia mu gushaka ikipe ya cyane ya 2023 ku giteranyo cy'igitego 1-0. Banganyije 0-0 muri Tanzania, aho Ethiopia yakiriye itsindira u Rwanda i Huye igitego 1-0. Birangira bityo nyine
u Rwanda ruba rubuze itike ya cyane gutyo. Hano hari indi nkuru tutarenza ingohe ireba abantu bo mu majyepfo, nako ni abanyarwanda bose muri rusange. Ni inkuru ijyanye n'ibintu bya mitiweli. Ngo bimeze gute rero? Ngo mu majyepfo abasaga 90,000 bacukijwe ku kwishyurirwa mitiweli. Ngo wenda n'ahandi, si ni mu majyepfo gusa cyangwa n'ahandi biraza kuhagera. Baravuga ngo muri gahunda nshya yashyizweho yo kuba bamwe mu baturage batazongera kwishyurirwa na leta umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza, mu ntara y'amajyepfo abaturage 33,139 nibo gusa bazishyurirwa, mu gihe abasaga 90,000 bacukijwe kuko bageze ku rugero rwiza rw'iterambere. It's good. Ibi bishingiye ku kuba hari imiryango yageze ku gipimo gishimishije cyo kwikura mu bukene, nk'uko byatangajwe na guverineri w'intara y'amajyepfo Kayitesi Alice. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru, aho yagaragaje uko intara y'amajyepfo ihagaze mu nzego zitandukanye. Mu rwego rw'ubuzima yavuze ko hari benshi bishyurirwaga mituweli bacukijwe bageze ku kigero cyiza bishyurira. Yagize ati mbere intara y'amajyepfo twari dufite abaturage 124,914 bari mu miryango 561 bishyurirwaga na leta mituweli. Kuri ubu tuzishyurira gusa 33,139. Yavuze kandi ko umwaka wa 2022-2023 washize mituweli igeze ku kigero cya 98.2%. Guverineri Kayitesi yasobanuye ko bamwe mu baturage bari batishoboye bagejejweho gahunda zitandukanye zifasha kwikura mu bukene. Ati abaturage babaruwe bazafashwa muri gahunda zo kwikura mu bukene binyuze muri gahunda za leta n'iz'abafatanyabikorwa. Abo akaba ari abaturage 347,381. Ati igishimishije ni uko abo baturage bacukijwe mu kwishyurirwa mituweli bageze ku kigero gishimishije, nta kibazo cyagaragayemo. Guverineri Kayitesi yagize ati icyo wenda navuga gishimishije kurushaho ni uko abacukijwe mu kwishyurirwa mituweli kuri ubu bageze ku kigero cyiza gishimishije, bayiyishyurira nta kibazo bagize. Twabanje gukererezwa n'uko sisiteme yatinze gufungura, ariko rwose barishyura neza kugeza ubu, nta bibazo bidasanzwe twari twakira. Intara y'amajyepfo ifite ibitaro 14 n'ibigo nderabuzima 127 n'amavuriro y'ingoboka agera kuri 299. Iyo rero urumva ko abantu baba batera imbere bakava mu cyiciro cyo kwishyurirwa mituweli bakayishyurira. Ni byiza cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero kwa Perezida Joe Biden n'imbwa ye ngo bimeze gute? Ngo imbwa ya Perezida Joe Biden irashinjwa kurya abarinzi be. Irashinjwa kurya abarinzi be. Urwego rushinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko imbwa ya Perezida Joe Biden yarumye abarinzi be inshuro zirenze 10 mu mezi 3. Iyi mbwa guhera mu mwaka wa 2022 Ukwakira kugeza muri Mutarama 2023, iyo mbwa mu bo yarumye hari uwagiye mu bitaro. Umuryango Judicial Watch kuri uyu wa kabiri washize hanze raporo y'amapaji 200
y'ikirego cyatanzwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nyuma yo kudahabwa raporo y'uburyo imbwa ya Biden yo mu bwoko bwa German Shepherd imaze igihe ijujubya abashinzwe kurinda perezida. Iyi mbwa izwi nka Kamanda bivugwa ko ari iya kabiri ya Biden ifite imyitwarire idahwitse by'umwihariko ku bashinzwe kurinda perezida. Nyuma y'indi yitwa Meya byabaye ngombwa ko yimurirwa muri leta ya Delaware mu rugo rwa Biden. Izi mbwa za Biden rero urumva ko nazo nahagashyaho nawe zizamurya, ahubwo nawe zizamurya pe, uko niba zirya abarinzi be ni ukuvuga ko ngo ziba zishaka na shebuja. Buriya ni ikimenyetso, ziba ziri kumubwira ko nawe ziri hafi kumurya. Ni ukuzitondera rero, cyangwa se ubundi azice, kuko se imbwa itagira disipurine nayo ni ikibazo. Noneho imbwa iba ahantu hakomeye nka hariya irya icyo ishaka, ikanywa icyo ishaka, ikaryama aho ishaka, ikabona buri kimwe cyose, ziba ari imbwa za VIP. Kari agaciyemo k'imbwa rero. Reka tuve ku mbwa, reka twigire ku banyabigwi, aho umunyabigwi witwa Lionel Messi mwakunze cyane, ubu arimo kwandika amateka menshi, aho yongeyeho andi mateka muri Amerika, aho yashimishije ibyamamare birimo na Jude Khaled nk'uko mubibona ku mafoto. Umunyabigwi muri ruhago y'isi Lionel Messi yongeye gufasha ikipe ya Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera ku ntsinzi, binezeza ibyamamare bitandukanye byari byitabiriye uyu mukino. Mu ijoro ryakeye rishyira ku wa gatatu saa 7:30 kuri PNK Stadium, ikipe ya Inter Miami yakiraga ikipe ya Atlanta mu mikino ya League Cup. Uyu wari wo mukino Lionel Messi akinnye abanje mu kibuga nyuma y'uko uwa mbere yakinnye muri Inter Miami yinjiye mu kibuga asimbuye ku munota 55. Nyuma y'uko ku mukino wa mbere kandi uyu mukinnyi ukomoka muri Argentine hitabiriye ibyamamare bitandukanye birimo nka Kim Kardashian, LeBron James ndetse na Serena Williams. No mu ijoro ryakeye niko byari bimeze. Ibyamamare byari byaje kwihera ijisho ni DJ Khaled, umuraperi P Diddy ndetse n'umuhanzikazi Camila Cabello. Mbere y'uko kandi umukino utangira, umwana wa DJ Khaled wari uri imbere ya Messi yafashwe n'ikiniga, bisaba ko uyu mukinnyi abanza kumuhoza anamubaza igitumye arira. Uyu mukino waje kurangira Inter Miami inyagiye Atlanta ibitego 4. Igitego kimwe cyabonetse ku munota wa 8 gitsinzwe na Lionel Messi, ndetse no ku munota wa kabiri atsinda icya kabiri ahawe umupira mwiza na Robert Thomas Taylor. Hanyuma ibindi bitego 2 byatsinzwe na Robert Thomas Taylor ku munota wa 44 ahawe umupira na Benjamin Kremashi, ndetse no ku munota wa 53 ahawe umupira na Messi. Kuba Lionel Messi yafashije ikipe kubona intsinzi ayitsindira ibitego 2 rero byatumye ahita yuzuza ibitego 100 amaze gutsinda mu makipe 3 amaze kunyuramo. Amerwe rero ararikoze hariya mu gihugu cya Uganda, aho
umugore yagize amerwe y'inyama bigatuma ateka uruhinja. Iyi nkuru yanditswe na Diane, iri ku kinyamakuru Umuseke, aho umunyamakuru yanditse avuga ibyo ngiye gusoma. Umugore wo mu gihugu cya Uganda akurikiranweho urupfu rw'umwana wari ufite amezi 4 nyuma yo kumukatamo ibice maze akamuteka bitewe ngo nipfa yari afitiye inyama. Ikibazo ni umugore witwa Nadio Manjubo wo mu gace ka Yayari muri Yumbe ukekwaho kwica uriya mwana witwaga Angelo Buga. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda ni Fred Enanga yatangaje ko mu cyumweru gishize aribwo uriya mugore yashyikirijwe urukiko i Yumbe. Yemeje ko uriya mugore yihekuye ubwo yakataguraga ibice by'uriya mwana, akabikatagura akabishyira mu isafuriya iri ku ziko, akamukaranga ngo bitewe ngo n'urukumbuzi ngo yari afitiye inyama. Ngo yavuze ati ubu ni ubunyamaswa bw'indengakamere, nta babyeyi bo gukora amahano nk'ayo. Igipolisi rero cya Uganda cyasabye ko abana barindirwa umutekano muri kariya gace kuko hakunze kugaragara ibikorwa birenze ubwenge bwa muntu. Reka tuve kuri ayo mahano twigarukire ku bitureba hano, tujye muri wasake aho imbere y'abasenateri bagize komisiyo y'iterambere ry'imari n'ubukungu, umuyobozi w'agateganyo kuri ubu ngubu wa wasake yitwa Umuhumuza Gisele, yarondoye uruhuri rw'inzitizi zituma iki kigo gihora mu bihombo bigera ku baturarwanda bataka ibura ry'amazi uko bwije n'uko bukeye. Ngo harimo uruhuri rwinshi, uruhuri rwinshi rw'ibibazo biri muri wasaka rwose. Ni inkuru tutakwiye kurenza amaso kuko iratureba cyane nk'abanyarwanda, tukamenya ibya wasake. Vipi imisoro abantu batanga bakarenga bakabura amazi biba bimeze gute? Ku itariki 25 ni ukuvuga ejo 2023 nibwo umuyobozi w'agateganyo wa wasake Umuhuza Gisele yagiranye ikiganiro n'abasenateri bagize komisiyo y'iterambere ry'imari n'ubukungu muri Sena y'u Rwanda ku cyakorwa kugira ngo ibibazo biri muri wasake bikemuke. Ni ibibazo byiganjemo iby'ibikorwa remezo byatwaye amafaranga menshi y'u Rwanda, ariko bitageze amazi meza ku baturage, aho bimwe muri byo byamaze no kwangirika cyane. Abasenateri rero bagaragaje kandi ko hirya no hino mu gihugu hari abaturage bashobora kumara amezi arenga 4 batabona amazi, ku buryo bituma bamwe bajya kuvoma mu bishanga. Bagaragaje kandi ikibazo cy'amazi ameneka adakoreshejwe bitewe n'ibikoresho bishaje, ndetse n'ikibazo cy'abinubira ko bishyura amafaranga y'umurengera ku mazi batakoresheje. Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2021-2022 igaragaza ko inganda zitunganya amazi zikora ku kigero kiri hasi cyane y'ubushobozi zifite, aho mu nganda 25 inganda 11 zikora ku kigero kiri munsi ya 75% by'ubushobozi bwazo. Muri iyi raporo kandi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje kuri metero kibe zisaga miliyoni 68 z'amazi yatunganyijwe mu mwaka warangiye kwa 30 Kamena 2022. Wasake yagurishije gusa metero kibe zisaga miliyoni 37 bingana na 55% gusa by'amazi yakagurishijwe. Ibi bisobanuye ko metero kibe zisaga miliyoni 30, ni ukuvuga 45% zitagurishijwe, bituma wasake ihomba agera kuri miliyari 9 by'amanyarwanda.
iriya raporo igaragaza ko kuva muri Mutarama 2021 wasake yari imaze guhomba miliyari 40 n'igice kubera ko kwishyura amazi kubera kwishyura amazi atatunganyijwe n'inganda. Iki kigo kigura amazi n'uruganda rwa Kanzenze ku mafaranga 909 kuri metero kibe, kikayagurisha hagati y'ibihumbi ya 323 na 895 y'amanyarwanda. Byumvikane neza ko wasake icuruza ihomba, kiyagura kuri 909 kikayagurisha ku giciro gito ni 323, ku kinini ni 895. Umugenzuzi mukuru wa leta yagaragaje ko imishinga y'ibikorwa by'isuku n'isukura ifite agaciro ka miliyari zisaga 110 yatinze gushyirwa mu bikorwa. Umuhumuza Gisele yasobanuye ko iki kigo gifite ibibazo birimo ibikoresho bishaje, birimo impombo zijyana amazi na mubazi zishaje ndetse zitabara neza. Yongeyeho ko umubare w'abashaka amazi ugenda wiyongera ku buryo ayo batunganya aba make cyane, bigasaba ko asaranganwa hakabaho ubwo bamwe bamara iminsi batayabona. Yagize ati ibi bituma rimwe na rimwe habaho gusaranganya amazi ku buryo bamwe bayabura mu gihe runaka kugira ngo n'abandi bayabone. Umuhumuza yavuze ko hagikenewe kuvugurura amatiyo ajyana amazi ndetse hakongerwa inganda ziyatunganya ku buryo abaturage bagerwaho n'amazi meza. Yashimangiye ko intandaro y'uko kwiyongera kw'ibihombo guterwa n'imiyoboro ishaje itagira uburyo bwo kumenya ahari amatiyo yatobotse ngo bisanwe ku gihe. Yakomeje agira ati igikorwa cyo gusana ibikoresho birimo n'amatiyo byangiritse tuzajya tubikora vuba bitarenze iminota 30 bikimara kuba, ndetse tubimenye mbere yaho twahita twihutira kubisana. Ikindi kizakorwa ni ukuvugurura mubazi zidakora neza zikavanwaho. Abasenateri bagize komisiyo y'iterambere ry'imari n'ubukungu bavuga ko uku kwangirika kw'amazi ndetse n'ubuke bwayo bizatuma leta itagera ku ntego yihaye y'imyaka 7 na NCT1 ku ngingo y'ikwirakwiza amazi meza mu baturage.